Draga braćo i sestre, poštovani prijatelji, mi krajiški Srbi sa lijeve obale Une, evo već 20. put na ovom svetom mjestu, palimo svijeće za pokoj duša našim rođacima, prijateljima, saborcima i sunarodnicima postradalim u posljednjem ratu i poraću na području Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine, istovremeno se sjećajući i onih koji stradaše u svim prethodnim i naknadnim ratovima, pogromima i progonima. Rekoh 20. put, iako naše progonstvo traje 21 godinu. Preskočili smo prošlu godinu zato što su vlade Srbije i Republike Srpske po prvi put odlučile da 5. august proglase za dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u svim prethodnim ratovima i da ga zajedno obilježe na Rači uz most na rijeci Savi i na granici preostalih srpskih država preko kojeg je tog crnog augusta 1995. prešla iz jedne u drugu srpsku državu najduža i najtužnija izbjeglička kolona koja se protezala od Benkovca preko Banja Luke do Beograda. I ove godine, ove dvije države održat će sutra navečer zajedničko obilježavanje u izbjegličkom naselju Busije kod Zemuna, a parastosi su zakazani i za sutra i za prekosutra. Mi u Veritasu smo odlučili da se vratimo tradicionalnom obilježavanju ove tužne godišnjice, što uključuje i ovo večerašnje okupljanje u porti hrama Hrista Spasitelja, na čijim temeljima smo i počeli paliti svijeće, te sutrašnji parastos u crkvi Svete Trojice i daču u kolu srpskih sestara također u ovom gradu. To radimo mi sami, prognani krajiški Srbi, okupljeni oko Veritasa uz blagoslov i podršku Srpske pravoslavne crkve, a bez podrške i pomoći odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije, koji su opravdali svoje neučestvovanje sa odlaskom na sutrašnje zajedničko obilježavanje u Busijama, gdje će govoriti patrijarh Irinej i predsjednik vlade Srbije Vučić i predsjednik Republike Srpske Dodik. Mi krajišnici smo zahvalni i Vučiću i Dodiku i patrijarhu Irineju što na ovako visokom nivou obilježavaju našu tragediju, ali smatramo da ovakve velike tragedije treba obilježavati i svuda gdje ima Srba, pa i u glavnom gradu Republike Srpske Banjoj Luci, gdje živi znatan broj bivših žitelja bivše Republike Srpske Krajine, koje u ove krajeve donesoše bljeskovi i oluje. Također smatramo da je primjerenije pomene i parastose održavati 4. augusta iz razloga što je toga dana krenula hrvatska agresija na Republiku Srpsku Krajinu i što naši tadašnji protivnici 5. augusta slave kao dvostruki državni praznik pod nazivima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Dakle, neposredni povod za ovu tužnu manifestaciju jeste 4. august 1995. dan kada su hrvatske oružane snage uz odobrenje i podršku NATO-a u sadejstvu sa snagama Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH izvršile agresiju na sjevernu Dalmaciju, Liku, Kordun i Baniju, odnosno na srpsku autonomnu oblast Krajina u sastavu tadašnje Republike Srpska Krajina. Agresija je izvršena uprkos činjenicama da je ta oblast bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija i da su predstavnici Republike Srpske Krajine dan prije u Ženevi i u Beogradu prihvatili prijedlog međunarodne zajednice o mirnom rješenju sukoba. Za nekoliko dana neravnopravne borbe slomljen je otpor Srpske vojske Krajine. Narod Zapadne Krajine, njih preko 220.000, poučen istorijskim iskustvom, kreće u dotad najveću srpsku seobu na istok braći po vjeri i naciji. I kad je prestao svaki otpor Srpske vojske Krajine, agresor je ubijao ljude koji nisu htjeli ili mogli sa svojih vjekovnih ognjišta, ali i one u izbjegličkim kolonama, i to
do Une i preko Une duboko u teritoriju tadašnje Republike Srpske. Na evidenciji Veritasa nalaze se imena 1856 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i poslije nje, od čega oko 2/3 civila, od kojih su oko 3/4 bili stariji od 60 godina. Među žrtvama se nalazi 546 žena, od kojih su oko 4/5 bile starije od 60 godina. Još uvijek tragamo za 837 lica, od čega 613 civila, među kojima 308 žena. Hrvatska izbjegava bez valjanog razloga ekshumacije poznatih mjesta ukopa sa oko 214 posmrtnih ostataka, pokopanih uglavnom pod oznakom nepoznat, kao što bez pravog razloga oteže i sa identifikacijama 349 ekshumiranih posmrtnih ostataka. A iz cijelog perioda rata i poraća od 1991. do 1998. na Veritasovom spisku trenutno se nalazi 7268 srpskih žrtava, od kojih za 1855 još uvijek nije rasvjetljena sudbina. Tragamo za njima. Upravo njima, smrtno stradalima u posljednjem ratu na području Hrvatske i tadašnje Republike Srpske Krajine, ma gdje da im se kosti nalaze, i opojanima i neopojanima simbolički i palimo svih ovih postolujnih godina na ovom istom mjestu za svaku dušu po jednu svijeću. Ako im ne možemo posjetiti grobove, bilo zbog tog što ne znamo gdje su, bilo zbog toga što ne možemo ili ne smijemo do njih, možemo upravo ovo što radimo večeras u porti hrama Hrista Spasitelja, da im zapalimo svijeće i pomolimo se za pokoj duša njihovih. I da ih nikad ne zaboravimo. Preko mrtvih predaka znamo ko smo, šta smo i odakle smo. Oni određuju našu svijest o pripadnosti nacionu i vjeri i uče nas vrijednostima kao što su sloboda, čojstvo i junaštvo. Braneći te vrijednosti izginuše i oni kojih se večeras sa sjetom i tugom sjećamo. Većinu od njih, slabih i nemoćnih, na ognjištima njihovim pobiše mrzitelji srpstva i pravoslavlja. To su potomci onih koji su 1941. razrušili tek sagrađeni saborni hram Sveta Trojica, na čijim temeljima je iznikao ovaj današnji. Ja smatram da mi živi našim mrziteljima i zbog Bljeskova i Oluja, ali i zbog Jadovna i Jasenovaca nemamo ni pravo ni ovlaštenje naših pokojnika da opraštamo ponovljeni genocid. Hvala vam, braćo i prijatelji, na večeras poklonjenom sjećanju krajiškim stradalnicima. Koristim priliku da vas pozovem da nam se pridružite u sjećanju na njih i narednih dana. Raspored ste čuli ili ga možete pronaći na plakatima. A sad pozivam našeg krajiškog pjesnika Miću Jelića Grnovića da kaže još jednu svoju pjesmu. O čemu drugom nego o nama krajišnicima.